Mana ndagushimiye ko hari abantu mumvisha imbuzi yawe. Urakoze ma. Urakoze. Imana namwe mutangarize wowe. Urabizi igihe iyo ndabara izinzi uzigihe kumazemo. Amezi 9 yararangiye birarengana n'ubu uracyategereje Imana izakora byaranze. Imana ramwiye ngo ukibona iki kiganiro reka nkore ikimana yambwiye. Icyambere abantu bari kureba iyi ni Bibiliya. Bibiliya isobanura ijambo. Kandi ijambo ku banyabuka risobanura n'inkota. Ngo inkota cyayiboneye ni ijambo ry'Imana ni kumurimbye yaririmbye. Yego. Imana yambwiye ngo ikindi iki kigaragara nk'igikapu. Mavuze ngo amen haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nubwo kigaragara nk'igikapu ubundi kigaragara nk'umutwaro. Mavuze ngo amen. Amen. Ko nukuri. Hari abantu bari bahetse ibintu batakwiye guhekwa. Hari abantu bari batera ibintu ku rutugu batarakwere kubitera ku rutugu. Hari abantu bari bikora ibintu badakwiye kwikorera. Imana yambwiye ngo hari imitwaro batuye. Hari ibintu ibakwiye ku runtugu, hari ibintu Imana ibakwiye mu mugongo. Mbibutse ko shitani akora igitangaza cy'akanya gato cy'iterabwoba. Reka mbatangarize ritangazo. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka mbifurize umugisha w'Imana aho uherereye hose amande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Njye nitwa Ben, iyi ni Savana TV show. Bahaye ikaze unyemerere nkubitse gukora subscribe kuri utarigeze uyikora kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi. Ndi kumwe n'umushumba n'umuhanuzi prophet niwe tugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya wa message ivuga butumwa ryo rirakomeje. Ariko ndizere ko ari ubwa mbere umubonye kuri wowe ugeze hano ubwa mbere kuri Savana, unyemerere nkwinginge utusuhuriza abadukurikiye noneho unatwibwira amazina kugira ngo tuze kubana twese tuziranye. Yego. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe cyane. Yego. Icyambere ntabwigibeshya oya. Icyakabiri gira imbabazi yo. Haleluya. Icyagatatu ijambo yivugiye ubwayo. Irikurikirana imyaka ibihumbi. Anishim. Wavuze ngo amen? Amen. Haleluya kandi. Amina. Haleluya. Amen. Icyambere ntabwigibeshya oya. Haleluya. Icyakabiri gira imbabazi yo. Icyagatatu ijambo yivugiye ubwayo. Irikurikirana imyaka ibihumbi. Nuko nari mfashijwe. Haleluya kandi. Amina. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Genimana Jean Pierre. Mbarezwa hano mu mujyi wa Kigali mvuka mu ntara y'Amajyaruguru. Nsuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda. Abari mu bihugu bigiye bitandukanye. Abakunzi banjye mwese munkurikirana ndabazi. Noneho uyu munsi wa none ntabwo nje kuvuga ibihugu byari byo. Ariko mumaze igihe munyandikira muvuga muti ko tudaguheruka kuri Savana TV show. Nkabwira ngo ngewe nza ari uko Imana yavuganye nanjye. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Kuko hari benshi bazi bazo nahoye nabyo. Kuko maze mu bihe byashize nagiye mu giterane Nyagatare cy'iminsi 3 ariko mvayo nahumanijwe n'abagome banduze bampaye uburozi. Kuko nari nasenyeye imyuka ya shitani ikaze ku bantu ariko idakaze ku Mana. Nasenyeye imyuka y'abarangi. Naho nasanze bakoresha imbaraga z'imyuka mibi kugera ku rwego umuntu aza kukuruga muri uri no mwiterane uri no kwigisha. Ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye. Nasenye rero kuko abazima baba kenshi usanga bihishe mu idini. Baje kundogera muri Mukaru. Urabizi umunyamakuru wa Savana TV show waje kumpamagara wumva ndarembye meze nabi cyane umapore. Ndashima Imana mu byumweru 2 ndwaye amarozi. Imana yarandukije. Ayandi yaci igira ukuntu bigenza gusa icyo mfa na shitani kuko ari umwanzi w'ibyiza ariko Imana ikabikunda ibyiza. Ndashima Imana ko yabindukije ikajya n'ahandi hantu ibicisha bikamvamo bikanshiramo. Wizizimanda ya sikata ya Bini Fogerere.
hereza Imana icyubahiro kuko ari umukozi w'umuhanga. Hallelujah. Imana igira neza bugacya bukira. Naravuze ngo hari abantu Imana irwaje kandi barwaye. Ndashima Imana ko Imana inkuyeho urupfu. Hari abantu nararanye nabiri ijoro dutaramiye Imana bari kumbaza ko bati ko tuzi ko warwaye ukaremba ukagera kure kucyo utananutse. Nanjye mbikubaza kukibona mugani umeze neza. Nababwiye ijambo rikomeye. Ndabwira ngo hari igihe cyo gusenga ugenda n'ibirenge, hari igihe cyo gusenga ugenda na bodaboda, hari igihe cyo gusenga ugenda yambaye ubusipa butaranyishije imikwege ngo ndavuga ibyo naciyemo, hari n'igihe cy'uko umwanzi yakubibaho indwara ukarwara ntacyo ubona cyo kwifashisha, ariko ndashima Imana ko yaciye inzira. Nararwaye ariko ndwara nk'inshyushyu, ndwara meze neza, indwara inshiramo vuba. Ahubwo mfasha duhereze Yesu icyubahiro kuko ni umwami w'abami. Haleluya. Amen. Amen. Ndafashe. Rero buri muntu wese utarunze namushuje mu izina rya Yesu, namwe mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. Mutangaza ikintu gikomeye. Mbabare ikiganiro gisohore ntugikupe kuko ibyo ngiye gutangaza. Imana yambwiye ngo ikubise hasi. Urabize ko nza kuri Savana mfite amakuru. Yambwiye ngo ikubise hasi abantu bari bararoze Savana TV show. Izina rya Yesu. Bari barayiroze, barayishize icyangiro kugira ngo itazongera kugaragara, itazongera kumenyekana. Imana yambwiye ngo ikubise hasi iyo migambi y'abarozi, ikubise hasi iyo migambi y'abapfumu, ikubise hasi imigambi y'abakoni koni. Heza Imana icyubahiro kuko Imana iyirengeye. Niko Imana yavuganye nanjye, ngaya makuru nje gutangaza, niko Imana yavuganye nanjye. Wavuze ngo amen. Amen. Haleluya kandi. Amina. Imana iguha umugisha kandi igukomereza amaboko muri byose. Abantu bari bamaze iminsi batakubona, ariko icyubahiro kibi cy'Imana ko iyo yakurinze n'uyu munsi kabigi guhagazeho, ndetse kabagutije n'imbaraga zo kuza kuyivugira. Yego. Abantu badukurikiye rero tugiye kumva ubutumwa Imana yamuhaye. Nurumva ntabwo byoroshye, ariko hari abantu bazi kurwaza. Turabashimiye abantu bakubaye hafi, ndetse n'abandi bakiri mu nzira baraza gukanda akanyenyeri. Ndabizi hari abantu bakizi gukorera Imana, baze kugufata mu mugongo cyangwa se baze kuguhereza ibiza kugufasha. Hanyuma unyemerere nkwinginge ntacyo bitwaye. Yego, nkwinginge tudatinze kuko abantu abantu bazi gukora. Hari abantu bazi gukorera umugisha, bamenye yuko gusengera umugisha bidashoboka, ahubwo kuwukorera aricyo cy'ingenzi. Reka tubahe nomero noneho, nubwo buryo abakumva bakozwe ku mutima. Nomero nkoresha kuri mu ni 0788 55 12 1. Kubera simukadi zanjye zifite ikibazo ntago ibaruyeho. Habaruyeho widutije no umuntu muri famiye. Muhereze Yesu icyubahiro kuko Imana igira neza ndinze urupfu yankuyeho umwaka. Ndayishima kuko inyongereye iminsi yo kubaho. Yego. Haleluya kandi. Kandi hari ingeso abantu banziho nk'umuntu utateka imitwe, nk'umuntu udasabiriza, ariko mbivuze kuko ari weho bivuze. Nshokoshe ni ngewe ntago gucokoje, ahubwo ubwo magira ngo abantu tumigira naho dukorera umugisha. Uri umuntu ugira neza, umuntu w'Imana cyangwa se umukristo, ababibya ahantu heza cyane. Yego. Noneho unyemere nkwinginge udusengera Imana kugira ngo tuyobore mu kiganiro tuye kwinjiramo cyo kumva ubutumwa bwa Yesu. Mwami Yesu, ndagushimiye ko kuri umwami mwiza, Alpha na Omega, itangiro ndetse n'iherezo. Uru wa mbere ukaba no wanyuma, nta kubanjije nta nuzaguheruka. Uko ari urejo n'uyu munsi ni kukiri, uko wakizaga n'uyu munsi ni kugikiza, uko wakoraga n'uyu munsi uracyakora. Dufunza amarembo y'ikuzimu, duhanana ubwami bwa Medi n'abaperesi, ducyashya imbaraga z'abagome ndetse n'iz'abakonikoni. Zizimanda ya sikata ya binifogereri. Urakoze Mana, urakoze. Reka ntabari twe, ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Reka bimenyekane ko ari Imana nyamana, ari ushobora ibintu byose, ari uvuga bikaba. Bana n'umunyamakuru wa Savana TV show, ubane n'abadukurikiye muri rusange. Mana, ducyashya imbaraga z'abagome. Mana, abantu tubasaba inzozi nzima, inzozi z'imiruho turazirukanye.
ibirenge bitazanye inkuru nziza turabicyashye, ibiganza bihumanye turabyirukanye, amaso adakwiye kubabona ntakababone katika jina la Yesu. Reka ubwiza bwawe bubane nabo ibihe n'ibihe. Wi enema ya sikata ya binifogere. Mana gusenga n'ukwacu gukora ku kabo kwawe. Dusenze twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana igumugisha. Ndabizi ko uri mu mwuka kandi naho waraye ni sawa. Buryo umuntu araye ku gicaniro ntabwo bwacya ngo aba adafite amavuta, ahubwo amavuta aba yuzuye mu mperezo. Unyemerere nk'uwo mwanya kugira ngo twinjize mu cy'Uwiteka yagutumye uyu munsi. Amen. Murakoze. Ntabwo turi butinde. Reka turambure ijambo cyangwa turambure mu ijambo ry'Imana cyangwa se muri Bibiliya ibyakozwe n'intumwa ibice 28. Turahera ku murongo wa mbere tugeze 6. Titira avuze ngo inshira iruma Paulo ntiyagire cyaba. Havuze ngo tumaze gukira tumenye ko cyo kirwa cyitwa Merita, bene igihugu batugira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kireta ku gikonjo cye, baravugana bati nukuri uyu muntu n'umwicanyi nturora, nubwo akize mu nyanja idacurwa kibera ntimukundira kubaho. Ariko akunkumura icyo gikururuka mu muriro ntiyagera icyaba. Babandi bategereza yuko ari bupfe abyimbye cyangwa ari bupfa kindutse, ariko amaze umwanya munini bakibitegereje babona nta cyabaye, barahindura bati ni Imana, muvuge ngo amen. Amen. Haleluya kandi. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Aya ni amateka yavuzwe n'umugabo witwa Paulo. Paulo ni muntu ki? Ndereka mvuga gatoya ubundi ntange message y'ikimana yavuganye nanjye mu minsi maze ndyamye ku gisasiro cy'uburwayi. Imana yagiye insura iri joro naraye nsenga, Imana yansuye. Wavuze ngo amen. Amen. Haleluya kandi. Amen. Bibiri igaragaza ko hari abantu babonye Yesu babona n'amaso yabo nk'aba Petero cyangwa se intumwa. Petero yavuze ati twebwe twiboneye ndetse n'amaso yacu n'ibiganza byacu bikamukoraho. Yego. Paulo ari mu bantu bahamagawe Yesu yaravuye mu isi atakiri mu isi. Igihe yaragiye Damasiko ngo agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, agiye kubwica, agiye kubugirira nabi, Yesu ngo aramutungura ngo ahita yikubita hasi, amera nk'urabye, amera nk'upfuye. Ngo yumva ijwi riva ngo Sawuli, Sawuli, kuko yitwaga Sawuli, undenganyiriza iki? Undenganyiriza iki? Paulo akitwa Sawuli ngo aravuga ngo urinde mwami nkakwizera. Ngo yumva ijwi rimubwira ngo ni Yesu Kristo w'i Nazareti urenganye. Wavuze ngo amen. Amen. Hereza Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. Shimye Imana ko iyiguhamagaye abarozi ntibabyitambika, abapfumu ntibabyitambika, ntaho banyuha, karande ntabwo zakwitambika, inyatsi ntizakwitambika, ntaho abavuze ngo uzapfa nabe ntibakwitambika, abavuze ngo uzapfura imbwa ntibakwitambika. We enema ya sikata ya binifogere. Urakoze Mana. Paulo amaze guhamagarwa rero nihuse yemeye umuhamagaro, arakizwa, ibintu abajyamo neza nubwo yakuyemo igishakwe. Haleluya kandi. Amen. Haleluya. Ndagira ngo mbatange zitangazo rivuga ngo buri muntu wese afite agahondesho kari kumuhonda. Nukuri. Ushaka ufite agahondesho k'ubukode, ushaka ufite agahondesho k'urugo rwawe rwasenyutse, ushaka ufite agahondesho kuko bakwise kuzabembwa, kuko bakwise kuzaba inzererezi, kuko bakwise kuzapfa udashatse, kuko bakwise kutazabyara, kuko bakwise ko uzabaho mu mateka mabi. Ako nakahondesho. Ako nshimye Imana. Haleluya. Irinanguza ere nema yaseka ta ya binifo gere. Urakoze Mana. Himbazwa, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, ushobora byose, urera kandi urakiranuka. Urakoze papa. Urakoze, 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 urakoze. Ndimo mwuyu mwanya w'ijambo ngiye kona mbona umucyo mwinshi. Yego. Mbona umuritse kuri Savana TV show. Haleluya. Mbona
Savana TV show yarayigoswe n'ubutware bw'umwijima, mbona burahunze. Imana irambwira ngo inanije umurozi wagiye kurogesha Savana TV show, bari barayitwaye inyenyeri ngo ntizegere kumenyekana, ntizongere kumenyekana. Ariko aka kanya Imana yayitwikuruye, ubwami bwa shitani buratsinzwe, hagaragaye imbaraga z'Imana. Niko Imana ivuganye nanjye. Bibuko mu izina. Hereza Imana icyoro kuko Imana ibikoze. Imana ishimwe. Haleluya ka. Amen. Haleluya. Haleluya. Nihuse. Paulo aca mu ntambara nyinshi. Iyo umuntu amaze gukizwa hari urugamba agenda ahura narwo. Yego. Arageragezwa. Abamwanga bakaboneka. Mbibutse ko Paulo atarakizwa yari afite akazi keza muri leta. Akamaze gukizwa yaranzwe. Mbibutse ko iyo umuntu amenya Imana abantu bamwita ikigoryi. Abantu babona ko yayobye. Paulo nihuse ngo hari umunsi umwe umuhanuzi yaza aramusanga aramuga ati ariko nubwo uri kwitegura kujya i Roma atuze ko ushobora guhura n'ibibazo. Aramubwira ati sibyo gusa njyewe niteguye no gupfuirayo kuko ngiye maze kumera nk'ibisukwa ku gicani. Wavuze ngo amen. Amen. Ni umuntu wihamirije ahamya Imana mu gihe gikwiye ndetse n'igihe kidakwiye. Hereza Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Hereza Imana yacu icyubahiro. Haleluya kandi. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Kandi Imana yacu ihimbazwe. Wavuze ngo amen. Amen. Haleluya kandi. Imana yacu ishimwe. Kandi Imana yacu ni yamamare. Imana yacu ishobora byose. Imana yacu iravuga bikaba kandi yategeka bikagira gute bigakomera. Aha, nihuse. Kubura umuhanuzi ntibivuze ko utahura n'intambara. Kubura umushumba ntibivuze ko utageragezwa. Paulo iyo somye ibyakozwe n'umwe bice 27 usanga kaga yahuye nako mu nyanja. Usanga uburyo bamugambane ngo bamwice ariko ararokoka. Ariko mu bice 28 aravuga ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo cyitwa Merita, bene igihugu batugira neza, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Haleluya kandi. Ngo ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkora zicana, ngo ari kwinshira va mu muriro imuruma ku kiganza. Reka mbabwire. Haleluya kandi. Amen. Aba bantu bakiye Paulo barabarozi. Bamwakira bavuga ko bamwemera. Bamwakira bavuga ko bubaha amavuta ye. Bavuga bati mukozi w'Imana warahanuye birasohora, wasengeye abarwaye imirimo n'ibitangaza birakoreka. Mbibutse ko shitani akora igitangaza cy'akanya gato cy'iterabwoba. Reka mbatangarize ritangazo. Iryo jwi rikubwira ngo ntuzashaka, iryo ni irya shitani. Rikubwira ngo ntiwabyara, ni irya shitani. Rikubwira ngo uzapfa nabi, ni irya shitani. Rikubwira ngo uzapfa uri inzererezi, ni irya shitani. We enema ya sikata ya binifogere rere vodotayini zizimanda ya sika topinifo gerere. Imana hejuru y'ibyo byose bibutse ko ibiturwanya ari ibiremwa, ariko turwanirira ni umuremyi kandi niwe wabiremye. Bibutse ko iyi nzoka yarunye Paulo nibo bari bayimutezemo, wateze ngo yateranyije umuganda w'inkora zicana inshiva mu muriro. Bari bayimutezemo bajya ngo bamusuzume, akimara gukusanywa canye ngo arangije agikongezamo umuriro inshiriti ihubuka imuruma ku kiganza. Bibutse ko shitani akora igitangaza cy'akanya gato cy'iterabwoba, ariko icyo nshimye Imana nuko iterabwoba rya shitani hitarirangira, ntabwo riramba. Paulo ngo arangije ako kanya inshiri kimara kumuruma ngo akumurira icyo gikuruka mu muriro ntiyagira icyaba. Ariko mbibutse ko hari abanyamatiku, hari abanyamagambo, hari abanyeshyari, hari abahiga ubuzima bwawe, hari abakurwanya, hari abavuga ko uzabaho nabi, hari abavuga ko uzapfa nabi. Bakimara kuvuga gutyo bavuga ko bamwemeraga, bavuga ati yari umuhanuzi, baravuga ati baba nawe se yabona awa. Mu yandi magambo bashobora gusohora mu nzu bakavuga ati batubeshya ngo barasenga, batubeshya ngo barakijijwe, igipinde badutera,
bati kuki Imana itabara abandi basenyera abo kuki bitabatabara. Ndagira ngo mbibutse igihe nicyo gisobanura icyo umuntu ari cyo. Ntukabona umuntu akubwira ngo kugura ikimene, ubwo navuga inyanya z'ikimene ngo kiraryoha kibyara isosi, reka da ni igipindi. Nuko ari igihe kimutegeka kugura ikimene cy'inyanya. Mbibutse ko umuntu akavuye ngo kwambara ikitenge bita musazi ngo biraryoha cya London, nabyo biba musazi yabagaho, sinzi nimba ikibaho, reka mvuge London basi. No ari mu gihe cya London. Igituma umuntu yagura inkweto y'I50 kavuga ko yasesaguye, ni igihe kiri kubigutera. Imana yakwibutse n'ibihumbi 100 wayigura. Imana yakwibutse igitenge kigura 500 gusubiza hejuru nawe wakigura. Erega tewararimbye aravuga ngo nta nuwo bitabera nuko bitinda kuza. Muhereze Imana yacu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Igihe kizabisobanura, ariko reka mbatange zitangazo rivuga ngo Imana inyuranye iki amaboko. Imana inyuranye amaboko iguhuza n'umugisha wawe, iguhuza n'icyo yakuvuze. Ho mbibutse ko abantu bagira amagambo ariko Imana ikagira ijambo. Yego, urakoze. Paulo bagize amagambo ngo ari igihe kigeze. Haleluya. Kandi babandi bavuga amatiku ngo babaze umwanya munini bakibitegereje yuko ari bupfa byimbye cyangwa kindutse, ngo babona ntacyabaye, ngo barabahindura bati ni Imana. Bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyabaye. Paulo bamuteza iminsi ngo ariko akomura icyo gikuruka mu muriro ntiyagira icyaba, kirashya. Imana igira ibyirangiza ku buzima bwawe. Imana igira intambara igukuraho. Imana igukura akaga n'amakuba. Imana iguha amahirwe ya kabiri. Imana igutabare mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Natanye indirimbo iri kumfasha vuga ngo icyambere ntabwigibeshya oya, icya kabiri gira imbabazi yo, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo, irikurikirana imyaka ibihumbi. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza byihoraho. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza byihoraho. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza byihoraho. Haleluya. Kandi haleluya. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe. Haleluya. Kandi reka nkore icyo Imana yambwiye. Icyambere abantu bari kureba iyi ni Bibiliya. Bibiliya isobanura ijambo, kandi ijambo ku banyabuka risobanura n'inkota. Ngo inkota cyayiboneye ni ijambo ry'Imana, niko umuririmbyi yaririmbye. Yego. Imana yambwiye ngo hari abantu Imana ihaye ijambo. Haleluya. Hari abantu bagiye guhangana n'abarozi. Hari abantu bagiye guhangana n'ibyo abagome babavuzeho. Imana yambwiye ngo Imana ikoze ikinyuranyo, inyuranyije amaboko. Umufaransa aravuze ngo effacer le tableau, muhanagura ikibaho. Hari ibintu Imana ihanaguye ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi amen. Haleluya. Kandi amen. Ikindi iki kigaragara nk'igikapu. Mavuze ngo amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Nubwo kigaragara nk'igikapu ubundi kigaragara nk'umutwaro. Mavuze ngo amen. Amen. Kono kuri. Hari abantu bari bahetse ibintu batakwiye guhekwa. Hari abantu bari batera ibintu ku rutugu batarakwere kubitera ku rutugu. Hari abantu bari bikorera ibintu badakwiye kwikorera. Imana yambwe ngo hari imitwaro batuye, hari ibintu ibakwiye ku runtugu, hari ibintu Imana ibakwiye mu mugongo. Mwavuze ngo amen. Amen. Haleluya. Kandi amina. Haleluya. Amina. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yambwiye ngo weho bashinjije ibinyoma bifite ibimenyetso, bakakubeshyira kuri umurozi utaroga. Imana ayo mazina irahinduye. Weho bavuze ngo ntuzabyara,
ayo mazina yarayahinduye. Imana ishimwe. wowe bavuze ngo uzapfa wangara, Imana yarayahinduye. niko Imana yavuganye nanjye. we enema yasika taya binifogere revodotai simana yasika to pinifogere. wavuze ngo uzapfa nabi, wavuze ngo ntacyo uzimarira, wavuze ngo uzaruha, Imana yambwiye ngo ibyo byose ibikoye ku buzima bwabo. niko Imana avuganye nanjye. nagiye kona mbona Imana gutura abantu imitwaro, mbona abantu bari kuzamuka imisozi, mbona barushye, mbona bareberewe. urakoze Mana, urakoze. nkabona Imana ibakuyeho sinzi abantu nimba bazi amabuye bita urusyo n'insyo za kinyarwanda zaga mu byaro, nanjye ndazizi. Imana yambwiye ngo ibakuyeho amabuye cyangwa bakuyeho ibintu byari bibasekamiye. niko Imana yavuganye nanjye. hariya kandi Amen. kindi Imana yambwiye ngo nsobanure aka kantu. yambwiye ngo Imana irambiwe abantu babeshyaho n'abafiyemeri ataribo. Imana yambwiye ngo impamvu mudatabarwa nuko mwivuga nabi ntimwivuge neza. Yes. Imana yambwiye ngo umufiyemeri ni umuntu wabyariye w'abatarigeze ashaka. ariko Imana yambwiye ngo wowe ubizi neza ko washatse umugabo bikanga, jya wemera ko uri umugore, urugo rwarakunaniye rwarasenyutse. abantu bavuga ko rwakunaniye wiburana wigira amatiku, ahubwo wishimire ko abantu bavuga nk'abantu. ariko Imana niza kukuvuga neza, izamenya ko utabigizemo uruhare. muhereze Imana yacu icyubahiro. muhereze Imana yacu icyubahiro. ariko Mana urakoze, urakoze, urakoze. nubwo tubivuga abantu bakadupiga iki kintu reka nyitangaza. Imana irambwiye ngo wowe uri umugabo urwaye uburwayi bw'ibanga. ariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ikoze ikintu gikomeye kuko ikurinze kubagwa. Imana ikwinze kanseri ahantu h'ibanga, ko mbonye hari abantu Imana irinze ibitaro biri mu karere ka Burera, n'ubundi nabyo babyita ngo ni ibutaro. niko Imana ivuganye nanjye. niko Imana ivuze. ariko ndimo ndumva Imana, ariko ndimo ndayumva. Imana iraje, iraje, Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje. urakoze Mana, Mana urakoze. Mana ndagushimiye ko hari abantu mumvisha imbuzi yawe. urakoze Mana, urakoze, urakoze. Imana namwe mutangarize wowe urabizi igihe iyo ndabara izinzi uzi igihe kumazemo. amezi 9 yararangiye birarengana, n'ubu uracyategereje icyo Imana izakora. byaranze. Imana iramwiye ngo ukibona iki kiganiro umpamagare dushaka usenga n'Imana. Imana yashaka kukubohora, niko Imana ivuze. Imana yashaka gutura iki umutwaro, niko Imana ivuganye nanjye. urakoze papa, urakoze, 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 urakoze. himbaza urakarama Yesu, urakarama, 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 urakarama. Mana urakoze, 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 urakoze. Mana urakoze kurengeye umuntu wari ubabajwe n'ubuzima, waruha n'ikibazo gikomeye. Mana urakoze, uyu muntu wakoze impanuka gukira bikaba byaranze yarivuje. Mana urakoze koko umurenge kuguru ko kwaracomose, ariko urakoze Mana reka unyemerere dusenge. Mana reka dusenge, reka dusenga. urakoze papa, urakoze Mwami Yesu. ndagushimiye kuko uri umwami mwiza. senge abantu bakurikiranye Savana TV show, urukundo rwawe, yaba bari mu Rwanda, yaba abari mu bihugu byo hanze, turabikeneye. ndagushimiye, ndagushimiye. funza amarembo y'ikuzimu. Mana n'ubwami bwa Medi n'abaperesi. urakoze papa, urakoze, urakoze. Mana senge Savana TV show, senge imbaraga z'abarozi, senge imbaraga z'abapfumu, ibitakuvuga ndabicyashye katika jina la Yesu. Mana reko yihembure. duhamagaye abanyamumaro, duhamagaye abumugisha mu izina rya Yesu.
dusabye umugisha ku munyamakuru wa Savana TV show. Urakoze Mana, urakoze Mana. Aba bantu barembejwe n'izi ndwara, barembejwe n'ibigeragezo Mana, aba bantu badafite icyerekezo cy'ubuzima, ingo zabo zarasenyutse, nta Mana babuze uko bagira Mana. Aba bantu bapfishije ubukwe kenshi, aba bantu basinze, abantu Mana, abantu bafite imivomo yo mu miryango Mana, ducyashye karande katika jina Yesu. Urakoze Mana, urakoze Mana, kuje kwigaragaza, urakoze kuje gukora imirimo n'ibitangaza Mana. Urakoze Mana, gusenga ni ukwacu, gukora kukaba kwawe. Dusenze twizeye ko bikoze mu izina rya Yesu, tubisabye twizeye, amen. Mana bw'umugisha mukozi w'Imana, Uwiteka avuganye natwe, kandi nanjye by'umwihariko Savana twakuyemo ibyacu, twabyumvise, kandi Uwiteka tumaye icyubahiro. Nawe rwose niba wumva wafashijwe, uhimana icyubahiro, ujye muri comment hasi naho utubwire amena, ndetse niba wishimiye n'umukozi w'Imana ubimubwire ko wamwishimiye, ntacyo birabitwaye, biradutera inkomezi muri uru rugendo. Hanyuma twagejeje ku musozo, nimero yatanze imbere ntabwo ngira ngo zihamagarwaho, ahubwo reka duhe nimero ushobora kumuhamagara uramutse ukeneye ko muza gusengana Imana. Amen. Namuru wampamagaraho ni 078223 9466, iba no kuri WhatsApp 0782 94 0782239466. Muvuge ngo amen. Imana nibamere umugisha mu izina rya Yesu, amen. Nyemerere ngushimire, nshimire nawe badukurikiranye, ariko mbasabe inkunga y'amasengesho. Niba udashoboye kumfasha mu bundi buryo kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana, nyemerera ujye unsengera no murimo w'Imana twadukora, kuko uragoye, uraruhije cyane. Ariko isengesho ryawe ndabizi neza yuko hari icyo rizamara, nuza kurama kuri senze ubikuye ku mutima. Naho ubutaha rero, ciao. Amen.